ikhanda lami amafutha kamoya indebe yami ikhizima yesibusi ngoba ikhanda lami amafutha kamoya
uNkulunkulu bazalwane ngingakakhohlwa nginikeza umlayezo ukuthiwa angazi ngoba kufuna siphume sile bachawuke kepha abo baba la uthiwe bangasuki bahlaliseke labakhona ngathi bafuna ukubenzela iHappy Father's Day noma bafuna kusho amazwi into ezifana naleso. Siyambonga uNkulunkulu ngabomama abaphakamile ngicela shayeleni bomama isandla. Maria ke sibonga uNkulunkulu ngabomama. Ngasibo bonke abomama labo abacabangile ukuthi namhlanje usuku olunjani. Hallelujah. Kunalabanga ingenanga kulaba ingenile. Siyambonga uNkulunkulu ngabo. Kwangathi nangala kubaba ngavuka bobaba abalinakayo usuku labomama. Banakwe nje bomama. Ngendlela eright. Uma ngabe bobaba abanalutho enkulu abangayenzela bomama. Nje ningashona la application care nifike nithenge ama-sweet maphaketi anga-30 no 50 rand noma 100 rand ngelanga labomama. Nje nephuthelanga leli libonakale ukuthi liya recognizewa na. Hallelujah. Ngiphotsa inselele ngale madodeni ngale. Lona lo baba next year ngamani bawathwale nje ubaba nobaba ngathi phaketi phaketi sesovula lama phaketi siwafaka uPaul. Noma bathi abanele bomama bazonela. Hallelujah. Angithi dala bendiza ngamathofolax. Senamhlanje hlulwa yini? Siyakwenza lokho enkosini. Sikwenzela uthando lukaKristu. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi abo baba bangizwile ngala. Bobaba bazwile ngala. Anivumi nonke. Bobaba nizwile ngala. Yebo. Siyabonga. Ngikhulunyiswa ukuthi ngendlela bomama basikhandla ngayo akufani nangala kithi bobaba. Siyabonga ngaleyo ndlela. Ngaphandle ngishilo ukuthi ngimukela ivakashi zethu ezikhona namhlanje. Zonke ne-permanent visitor yethu ikhona Mamphiri. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi kuyinsuku esamgcina. Yabona le kamera leshoda permanent visitor. Not temporary. Asi visitor lizoba khona namhlanje bese liyanyamalala. This one is permanent. Now onke ama visitor ethu siyawa welcome namhlanje. Siyanthanda niyafitha la kithi. Mangabe besingene fitting room bese ngaphuma sinani basishayela isandla. Hallelujah. Siya eswini lika baba uNkulunkulu namhlanje ekseni ngivumelene siyofunda incwadi kaJona umprofeti uJona ogwinyagwinyana nenhlanzi. uJona sofunda amavesi awu3 siyaqhubeka. Ivesi elijwayelekile le kuze kwaqanjwa nengoma ethi vuka vuka Jona umkhumbu uyashona. Ngiyafisa ukuthi kube mfisha ngoba nginalento ehlasela nabantwana bathi umkhuhlane. So uNkulunkulu uyongisiza la sisazothubeka. Bayosifundela ke the book of John chapter 1 verse 1 to number 3. Taku baleka ka Yonasi. Siku rin'wana rito ra hosi Xikwembu rita eka Yonasi n'wana Amatiya riku suka uya eNiniva emutini lowukulu lowuya uya utshinya hikuva vubihi bya wona
ndizibonile kambe Yonasi asuka abalekela eTarashishi leswaku abakule ni hosi hiloko arhelela aya eYopa akuma kona ngalava leyi ayiya eTarashishi a humesa mali ya riendzo akhandziya ku ya na vona eTarashishi a balekisa sweswo kule ni hosi Xikwembu. Awe kwamanye ama Jonah chapter 1 verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and proclaim against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah rose up to flee to Tarshish from being in the presence of the Lord as his prophet, and went to Joppa and found a ship going to Tarshish, the most remote of the Phoenician trading places then known. So he paid the appointed fare and went down into the ship to go with them to Tarshish from being in the presence of the Lord as his servant and minister. Izwi likaSimakade lafika kuJona indodana ka-Amittai lathi, phuthuma uye emzini omkhulukazi iNinive, umemezele kuwo ukuthi ububi bawo sebenyukele baze bafika phambi kwami. Kodwa uJona wasuka wabaleka phambi kukaSimakade walibhekisa eTarashishi wehlela eJopha, wathola umkhumbi owawuya eTarashishi. Eseyikhokhile imali wagibela kuwo elibhekisa eTarashishi ukuba suke phambi kukaSimakade. Siyabonga Nkosi ukufunda kwezwi lakho namhlanje. Siyabonga Nkosi letha udumo kuwena. Sithobe izinhliziyo zethu phambi kwakho. Sisizeke Nkosi ezwini lakho ngoba wena ungulizwi. Baba wethu ongcwele, phakama Nkosi, Nkosi lezwi lakho namhlanje ekuseni egameni likaJesu. Amen. Ngifuna sixoxe ngodaba elithi ngeke sabalekela ubukhona bukaNkulunkulu noma ngeke sabaleka phambi kaNkulunkulu. We cannot run away from his presence. We cannot run away from his presence. Ngishilo ngithi mina bazalwane sifunde umlayezo ojwayelekile oshunyayelwe kakhulu endaweni ezehlukahlukene. Namhlanje sizokhuluma ngaye ngoba uNkulunkulu afune lokho. Jonah lo ungumprofeti kaNkulunkulu, uwela kuma minor prophets eBhayibhelini. Umprofeti ongahlakaniphanga, umprofeti oprofetayo kepha angajulanga ekumazini uNkulunkulu. Sifunda lesahluko la bazalwane, ungafunda sibheke verse number 1. Ubalekiswa number 1, ubalekiswa imessage engagudluki, engaqhumeki, engasuki kuye. Uyabaleka kepha wehluleka ukubalekela umlayezo kaNkulunkulu othi hamba eNiniva. Hallelujah. Amen. Noma angaya kwezinye indawo kodwa umlayezo sohleziyo uthini? Hamba eNiniva. Umlayezo kaNkulunkulu noma ungajikajika noma ungenza ezinye izinto kepha wona angeke ubalekele noma ungawenzi ngoba wona uthi hamba eNiniva. Hallelujah. Milayezo kaNkulunkulu miningi ku-era yethu noma isikhathini sethu siphila kuso. Siphila la umlayezo kaNkulunkulu uthi phenduka usindiswe. And ukusindiswa noma ngabe uyabalekela umlayezo uthi sindiswa. Hallelujah. Uyayala ungena kwezinye indawo umlayezo kaNkulunkulu uyoqhubeka umile
ukuthi impilo engcono, impilo yokunqoba ilapho umuntu esindiswa khona. Yilapho umuntu amukela uJesu. Noma awumthathi uJesu ungena kwezinye indawo, lapho umlayezo uthi ngena kuJesu sindiswa. Umlayezo kaNkulunkulu ukulandela noma unamhlanje kusilelelwe, kusasa uvuka uyongena ethumbeni, kusasa uvuka uyongena ezintweni, uhambe uyongena ematendeni. Ayamatende ayakhela ukuthi kufika icontract, wena uphuma la esontweni ngecontract ematende. Mara umlayezo enhlizweni yakho uzongena nawe ematendeni. Umlayezo uthi sindiswa, phethuka. Hallelujah. Umlayezo kaNkulunkulu awudayifeteki noma ungeza nokuhlakanipha kwakho, noma ungeza ngolwazi lwakho, noma ungavula ezinye izindlela. Kepha umlayezo yohlala usho njalo uthi uyabizwa, ngena kuJesu. Lithi iBhayibheli le ndoda le ibalekiswa yinto senikezwe yona, bekungqono angazange wezwa. Hallelujah. Njengoba ngisho ukuthi kunabantu namhlanje abangafuni ukwenza kahle, abangafuni ukungena kahle, abangafuni ukwenza lento uNkulunkulu afuna bayenze. Babona kwathi kuyindlela yokuphunyuka yokubaleka phambi kaNkulunkulu. Uma ufunda la ubula lo mprofeti kaNkulunkulu indodana kaAmitai, uNkulunkulu athi hamba eNiniva uyomemezela kulakwa lami, ngoba mina uNkulunkulu ngithukithelile ngenxa yeziphambeko zabo. uJona verse number 3, Jonah decided ukuthi ngibaleka, ngicabanga ngifile ngesonga, ndibalekela Xikwembu. Kambe Jonasi asuka abalekela eTarashishi leswaku ava kule ni hosi. Alright. Hiloko arhelela aya eYopa, akuma kona ngalava leyi aya eTarashishi. Ngifuna namazi mama athi abaleka abakule na hosi. Niyakona? Bona the people who wrote this bathathe into ekuJona ukuthi yena Jona bekabalekela ukuthi kuya kuphi eTarashishi kuba kule ni hosi. And indoda kaNkulunkulu ikhohliwe ukuthi uNkulunkulu nguye odale ulwandle oluyeTarashishi. Akhohlwe ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo nguye odale neTarashishi. The same God omthumela Niniva nguye amehlo akhe ukhona bakhe uyohamba naye. But ingqondo kaJona ithi ndibaleka kuba kule na hosi. Hallelujah. Sometimes ingqondo zethu singabantu ziyasedukisa. Senza izinto elibonakala ngathi sithi thina lento engiyenzayo kwathi uNkulunkulu akayiboni. Kwathi uNkulunkulu kunala amehlo akhe, kunala ubuNkulunkulu bakhe bungafiki khona. Hallelujah. Kanti uNkulunkulu akabalekelwa. uNkulunkulu ubona konke, uNkulunkulu ufika yonke indawo. But uthi uNkulunkulu, mina uNkulunkulu ngenze isivumelwano esisha. Mina ngizoba phakathi kwabantu bami. I will be in their midst. Nizokuba kubo. Uma ufunda encwadini kaJohn chapter number 14, uthi uNkulunkulu, uthi uJesu, mina noBaba siyokwehla sihlale kumuntu. Ngamanye amagama uma umuntu afatha kayingeni kanti uNkulunkulu khona uhamba na uNkulunkulu uhamba nomuntu ayisigebengu. Sanibonani? Umuntu ahambe ayobulala abantu aqhamatha amehlo kaNkulunkulu akamboni. Ayikho indawo efihlakele phambi kaNkulunkulu. Sometimes siyasiphila umzalwane bethu esontweni. Uma siphuma emasontweni emakhaya esikuwo asabazalwane, siqabanga ukuthi amehlo kaNkulunkulu akafiki emakhaya ethu. Abanye siphila umzalwane esontweni emisebenzini asibazalwane. Sikhohlwa ukuthi uNkulunkulu
ufika nasemisebenzini ema-ofisini aqasha khona abantu siguquke singasabi ngabazalwane. Sithi esontweni simbalekelile la sine-freedom yokwenza noma ngabe yini. uJehova uNkulunkulu akabalekelwa. Hallelujah. Lo ubalekela i-commitment ne-responsibility anikezwa yena njengoprofeti. Banika abantu abanikezwe imisebenzi abangayenzanga, abangayenzi, abangeke bayenza kwesikhathi baze badlule emhlabeni. Kunabantu abazodlula bamdumisa uNkulunkulu kepha bangayenzanga intando kaNkulunkulu. Azi uJesu wakhuluma wathi akusuba bonke abathi Nkosi Nkosi abayo bona umbuso kaNkulunkulu khona bazimanga. Igama elithi Nkosi Nkosi ile lithi Jesus Jesus. Ile lithi ponithiwe. Ile le kundiranza shikwemi ile hlanmarisaka. And Jesus said akusuba bonke abantu abathi ngiyamthanda uNkulunkulu abayobona umbuso wakhe. Why bazalwane? Ngoba asiyongena kuNkulunkulu ngoba samamukela uJesu kuphela. Siyongena embusweni wakhe ukuthi sangena kuJesu senza intando yakhe. Sangena kuJesu saphila ngezwi lakhe. Sangena kuJesu salangazelela ukudla okuyizwi lakhe. Awungeni kuphela bese ubhopha kunamendi ponisiwe. Kusanomsebenzi omkhulu omele umuntu osindisiwe. Ukusindiswa kwakho kusho ukuthi ungena esweletini sokufulfill intando kaNkulunkulu. Every day sikhona sinje siyakolota. Sikolota ukwenza intando kaNkulunkulu each and every day. Intando kaNkulunkulu siyenza kumnandi, siyenza kunasimnandi. Intando kaNkulunkulu siyenza kufika ama-challenge, siyenza ama-challenge angekho. Sometimes intando kaNkulunkulu angeke ukhona ukuyifinyelela ukuyenza uma uNkulunkulu angalethanga izinto ezingama-challenge empilweni yakho. Akabonakala uNkulunkulu nalesikhathi usahamba kahle. uNkulunkulu ubonakala nalesikhathi ukuphethela izinto bese athi ufuna ukubona ukuthi wenza njani. Hallelujah. uJehova bese abuke ukuthi manje uyaphethelwa, izinto azihambi kahle kunalokho. Yini oyenzayo ngokuya kwezwi likaNkulunkulu na? Ingabe uthatha izwi likaNkulunkulu ulendlale kusimo sakho noma wendlala ukuhlakanipha kwakho? Wendlala izwi likaNkulunkulu noma udlala ingqondo yakho? Sometimes uma sihlangabezana nenkinga ezinkulu siyasuka ekupheni uJehova uthini bese senza ukuthi ingqondo zethu zithini. Uma uhlola ukwenza kwengqondo yomuntu uhlola nokwengqondo kaNkulunkulu uthola ukuthi akuhambisani. Le ngimizamo yomuntu, lokho kuyintando kaNkulunkulu. Ngathi mina namhlanje ekuseni the way wena owenza ngayo kuyintando kabani, the way oresponda ngayo phambi kaNkulunkulu ngomsebenzi wakhe ngezinto zakhe kuyintando yakhe yini. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes abantu bahamba noNkulunkulu bafane namadoda kwa-Israyeli bahambe bayaphambi baphethe idemon complainer. Yonke into abayenzayo bayacomplaina. Hallelujah. uJona uyacomplaina uthi yena ngeke ayoshumayela eNineve because these people of Nineveh are stubborn. Hallelujah. Ngabantu abanengqondo ezikhulu. That is why uNkulunkulu uthi ngifuna uye ngoba ukungqola kwabo ububi babo bufikele kimi. And Jona njengoprofeti kaNkulunkulu ngathi unehistory ngale lizwe laseNineve ukuthi hey dinhloko abantu titika ngofu. Sometimes sicabanga ukuthi uNkulunkulu masithuma uyesithumela endaweni ezilula. NgiJehova angeke ayehle ezulwini noma ngaba indawo inzima
noma ngabe indawo ayingeneki akehle ezulwini uNkulunkulu uhamba ngomuntu khona abazalwane kunezinto la emhlabeni angeke yena Jehova angazenze kepha uzozenza ngomuntu and umuntu afuna kwenza ngaye nguwe nami haleluya manje utshona lo uthi ngcono ngibaleke ebusweni bukaNkulunkulu lapha uma ufunda seabalekile waba ne-choice wabhadala ngemali ekungeyona yakhe lithi iBhayibheli wabhadala umkhumbi ongayi lathunywe khona angazi ukuthi yakho impilo uyi-enjoya ngayifuneka khona na umkhumbi wempilo yakho ubhadalele ukuhamba ngendlela uNkulunkulu akufuna ngayo na nalapho akufuna khona na phela uNkulunkulu akathathe kuphela ukuthi uvuke ekseni oneshikwemba ukhensa uyihlayisile nabusiku siyavuka uyihlayisa nanhlekeni kwa akathathwa yiloko phela. There are things uNkulunkulu asimisile ukuthi zenzeke la emhlabeni zenzeke ngathi nikhona abazalwane uNkulunkulu umuntu yathi kunabantu abaqanga ukuthi mbombo yakwani uze lo mhlabele athi ayitelanga ukuthi athi amanzena ahlamisele lo mhlabele athi bangwanyani ngamanye amagama akekho umuntu ofike phambi kaNkulunkulu ozenkonzweni osindiselwe ukuthi ahlale esitulweni. Hallelujah. Salvation is not all about that. Umuntu umasindiswa number one uthi Jesu make them learners, make them disciples. Awungeke wafundiswa izinto ongeke wasi-implement. Nikhona bazalwane? Once you are a disciple, when you are ready ukwenza something ebusweni kaNkulunkulu. When una 20 years, 5 years, 3 years uhlala esitulweni. My question is, yini oyenzela uNkulunkulu in your daily basis life? Yini njengoba wena inkinga zakho ziningi, mara ukwenza kwakho akukho noma kuncane phambi kaNkulunkulu. Wena ucabanga ngathi uNkulunkulu siphuphuku ogijimela ukulalela wena ezinkingeni zakho, wena ungamlaleli endumisweni yakhe, ungamlaleli endleleni zakhe. Wena ukhala kakhulu bese uNkulunkulu akunika izinto encane ukuthi yenza lokho uyibalekele usuku nosuku. Kunabantu ilanga nelanga basegijimeni babalekela intando kaNkulunkulu manje bafuna uNkulunkulu enze ifiso zabo njengoJona. Hallelujah. Amen. Awuzeni uJona namhlanje nawe. Kunabanye uNkulunkulu wamnika task kanje ukuthi uzohlile enkonzweni ubalekele wenze kuye. Abanye uNkulunkulu ubathume ukuthi bazothandazela abanye abantu angababoni ngamehlo nethi ukuthi afike la enkonzweni asekhaya lakhe bese angena jule abathandazela abantu abancusele phambi kaNkulunkulu ubalekile ngasekho. Omunye wabizwa ukuthi uzoma esikhaleni ebandleni ubalekile ngasekho. Ungabuza lo muntu oduzani kwakhe ukuthi kanti wena wabizelwana? Ngoba akekho umuntu oyifikelayo ekhonzela uNkulunkulu. Wonke umuntu uma esazokhonza ubiziwe. Hallelujah. Asubizo lwasemadlozini leli. Ubizo kaNkulunkulu ukuthi mntanami ngiyafuna ube yiphathi yomsebenzi wami. Ngiyafuna ube yiphathi yomzimba wami. Uma ufika phambi kaNkulunkulu emzimbeni kaNkulunkulu uba ingcenye yomzimba awubi nje. Izitho zomzimba zonke zinama-function. Eyakho i-function yini? Ngoba bangathi uyapheka uyabaleka. Bangathamba ubasa umlilo uyabaleka. Kungathiwa ozani zohlina la ubalekile. Hambe yo-ashara awusekho ku-ashareni. Kanti kahle kahle wena njengoba uthi uyamkhonza uNkulunkulu, yini obizelwe yona ongayenzi kahle na? Yini kade kufanele ukuyenza ongayifinyeleli na?
You are more on asking about your things and your problems. You are lesser in the things of God. Bakathi umuntu uthandazile wathandazi hour le hour lonke lo 90 minutes noma lo 80 minutes repeata ngaye nabantwana bakhe nomndeni wakhe. But lezinto uNkulunkulu ayifuna ngakuye ukuthi athandazele iSouth Africa akafinyeleli. Siqale ukuhlangana uthola sesiyakhuluma ukuthi hayi much and much. Kunezinto ezonakalayo ezingafuni ukuxoxa kwethu ezifuna umthandazo yabakholwayo. Ngoba abakholwayo kuJesu uma bangaphakamanga izwe alilungi. Lilungiswa ngokuphakama kwabazalwane. Njengoba kamemezele ukuthi iviki lefasting ngala kunomnqwaba. Labazoya emnqwabeni labazoba banqane la. Lokho kwenziwa ukuthi abantu abazazi ukuthi labakhona why babe khona enkonzweni. Hello? Sithi abantu ekhonzeni abangeke bafana noJohn. Abathi sinqone imbalekela sho. Abanye babe khona ekholweni bathandaza bangaphenduleki. Baba nengqondo kaSaul. eBhayibhelini uSaul oyinkosi. iBhayibheli lithi uSaul ngoba uNkulunkulu wathi kuye mina sengisukile kuwe ngenxa yokuthi awenzanga lokho ekufuna ukwenza. iBhayibheli lithi uSaul wahamba wabuza ukuthi ngibani ngabe khona yini umfazi strong, umfazi wamadlozi ukhona yini. Bamtshela ukuthi kunomunye gogo shesho ikuhlahluka nafemba siyakhoma number 1. iBhayibheli lithi Saul wahamba ngoba asukelwe uNkulunkulu. Lalela, uNkulunkulu angathi mina ungukwatele noma ngusukele akasho ukuthi forever. uNkulunkulu angasuka kuwe udinga inhliziyo yakho ukuya uzithoba umfune. Hallelujah. uNkulunkulu umuntu akamsukeli forever. Hallelujah. Ufuna abathobekile ukuthi noma manje angisukele uNkulunkulu ngiyabuya kuwe ngonile ngize kuwe ngenhliziyo yami yonke ngenzana kahle ngiyavuma amaqala akho ufuna lohlobo lwabantu. uNkulunkulu akafuni ukuthi masowile noma uphumela kuye sephelile nawe uhamba wenza izinto ezihlanzisayo. uNkulunkulu ufuna abantu ababuyelayo. Hallelujah. Angisho ababuyele esontweni. Ukubela esontweni level yaphansi le. Ngisho ukubuyela enkosini. Hallelujah. uNkulunkulu okwazi ukumamukela umuntu. Lithi iBhayibheli after ayena phakathi yanyanga yafika yamfemba lapha. Lithi iBhayibheli kwaphuma umprofeti uSamuel wakhuluma naye lapha ngoba uthe ngivusele ubani lo ngivusele yena baqhasa ukuthi lo ubani. Lithi sekuphelele konke wabuyele emuva. uNkulunkulu wavela wathumela umprofeti. Wathi uNkulunkulu ngalomprofeti Saul ukuze uye enyangeni bengikuphi mina. Why you take a decision yokuconsult inyanga? Ngikhona mina Jehova. Uyasuthi uNkulunkulu akuthokozisi ukuthi umuntu okholwayo ongumsalwane aphume afune ezinye izindlela noma ngabe lendlela ozithathayo ubona ziyaphumeleliswa manje uJehova uthuthele ngaleso sinyathelo. Inkinga abantu banamhlanje siphila kubantu abafuna izinto zama quick ne. Abantu abafuna izinto ezisheshayo. Uma ngadlala uNkulunkulu angathola umsebenzi uhamba bomgezisi. Hlala la uNkulunkulu angathola ipromotion uhamba uyilanda ezindaweni ezimbi. Hallelujah. You know, ipromotion kaNkulunkulu ine peace phakathi. Ipromotion yasemadimonini ifuna ukhothama wenze kwasemadimonini. Hallelujah. Ngithandaze lo munye umfana ngelinye ilanga vusa lensizwa le. Yeah. Uya overnight prayer lo mfana. Ngithandaze lo munye umfana la ulethwa abazali bakhe lapha endlini. Lo mfana lo engimthandazelayo ngimthandazele usebenza isikhathi eside efemini ufuna ipromotion akayitholi ipromotion.
ugcina uhlangana nomunye umama wamtshela ukuthi la eNelspruit kukhona indawo ngakuyisa kuyo wena uyapromote. Wahamba waya lapha eNelspruit kuleyo ndawo, wangena bamtshela ukuthi akeze nesikiphe sinjani, futhi akakhulumi namuntu. Ungena njengalesontweni, uma ungena kunamuntu uzwa ivoice kuphela ekhuluma nawe. Le voice kubiza ngegama lakho, ikhuluma konke ngawe. Sewuyatshelwa ukuthi letha isikiphe esinje, uhambe uyosifuna usiye isikiphe. Khamba amalanga umfana abuyele emsebenzini kule viki elilandelayo lela bafika bapromote, bambeke phezulu. Emva kwepromotion kungene ifone, bakufonele bathi esibani uyabona ukuthi sikwenzeleni. And remember lo mfana akashiyana nomboro yakhe le, bayamfonela uyakubona ukuthi sikwenzeleni. Ujabulile umfana ukuthi uthola ipromotion. Bona mntaka baba ngisho ukufuna izinto okusuka kuNkulunkulu ulingisela abantu, uyofuna izinto eziyolimaza impilo yakho nomndeni wakho ungasabe nenjabulo ngenxa ukuthi wena ulanda izinto eziyohlukumeza wena zihlukumeze nomndeni wakho. Umfana sajabulile bathi bona la akethi uyamazi bani basho umntwana wakhe umfana sinikeze yena, sinikeze lo mntwana wakho bani akabanikezanga amagama umntwana wakhe le. Manje sebane information yokuthi yena unomntwana omfana ongubani, sefanele anikele nganomntwana le bamnikeze promotion. Nithi mina kubalekela uNkulunkulu awuzisize wena. Hallelujah. Uyabona bangabe nabantu abalanda izinto la ngaphandle babuye bazonixoxela istory bekuyeke nalingana ngena kulezi zinto. Labantu abalali phela labantu abaphili i-free life, baphila impilo yokulawulwa. Hallelujah. Ake ngikhethe nawe wena inhlupheko yakho ingacabanga izinto oyokhena kuso ukuphuma kunzima. Bonke abangenile ngezwe kuthiwa kunomuntu ophumile kuzofika namhlanje. Wangena ungenile. Inhlobo zenu ziyakhala, zikhaliswa ukuthi zingenile, asazi ukuthi zophuma nje. Ungaboninga ulanda izinto ezihlukumeza umndeni wakho. Amen. Baphelela kuNkulunkulu ungambalekeli. Hallelujah. Noma ngathi ukukhuthwa ukhoza uNkulunkulu ngathi ubulima, landele into yokulima enokuthula, ulala ubuthomo obright. Hallelujah. Bona lo yakufana bayamfonela sifuna bani igama lakhe lo mntwana wakhe. Umfana jika saqala ukuthi umahleli kunuka igazi la emakhaleni akhe. Umfana so uqabanga ukubuya ekhaya wakhona la endaweni yakithi eOdla. Aye emnganini wakhe aqime eyakhe ifoni abamfonela kuyo. Uma ale kumngani wakhe ucela ifoni yokufonela ekhaya, ucela usizo lokuthi bamzamele imali ufuna ukubuya. Uma satshelile asabambe le foni yomngani wakhe, yiringe le foni. Anikeza umngani athi umngani iphethwe uwo mzweni phela mina nankingi phendula lapha. Uma phendula bathi uqabanga ukuthi ungasibalekela wena. Are the same people laba ngabhalisanga amafoni number yabangani bakhe, sebazi konke ngaye. Nikhona bazalwane, ngithi mina uJehova akabalekeli. Singaguquki abojona esicabanga ukuthi masihamba senza esinye izinto sibalekela uNkulunkulu. Amehlo kaNkulunkulu abhekile. Bona kufika lana umfana kuba nendlela bayamthwala sekunzima, phuma imoto ekhaya kuba bayakhona le, so uyaziluma uyazigwaza uphuma igazi, bayamthwala bayambophelele. Ngithi uJehova akabalekeli. Bambophelele beza lapha bangena naye. Fika bangidlalela istory la ngamfundisi sinanomntwana asazi kwenza njani, uyazigwaza umunye igazi lakhe. Angithi le sekufuneka igazi phela yena bamtshelile ukuthi singambulala umntwana wakho, mara asimbulali, sifuna uyebo. But uyebo
unamandla ungakavumi wathi yebo noma bangakubulala kubasebenzeli. Hallelujah. Nje ngoyamasha kame ngingafama imvumela swilo nangati fonini ngafama imvumela mina stop sakudanga ngamzela ukuthi vanhu bangene ngaso imaka ya swilo sokuranza swilo la fonini la mfana nimkhongelela ekubana hasasa kwalaya hasasa ikwayela ileka la Xikwembu sasikota kuchucha munhu. Hallelujah. Xikwembu simchucha kakufana luya mari kusuka pringa bhaka emathayileni ehenhla le kona nyakanyaka kuhuma mfumo luwa uvulakula wewe ulabu yijinsa wewe man ni blabla imake phalekela Xikwembu ka Xikwembu okhisama imatsolo uJehova ndikufuna abakahlamuli unarizini wayingena make wewe kanti lokukhongela akahlamuli ayisaka ngakulavi yimake ufamba indlela yaye angafambi indlela tawe sawa mhleketi ya wena etsakala sakho mina kukhongelela mina ayitwala kaSikwembu akuna maka akuna munhu wakuri ayibaka position indlela ya kahle ekaSikwembu ngatwiwi because what matters most is position before God. Hallelujah. Your position but so much papeli usula sesi so usula ngolova ngomsuthi wena mthawaka wena ulimuka no so usukushona wena Xikwembu itinkinga tawe Xikwembu xoloveliwe Xikwembu xaqingiwa ene Xikwembu waqoqa na xo tshama nje kuwohlanya ovulavula Xikwembu we uba mina we balamsabeni babaleka mara wa okubalekele mo responsibility tani mara Father's Day kuna baba botala babentana ti fathers, they are not fathers, they are just men. You know, bozameli wale some father. A father is a committed someone. Lui ana responsibility intangwa yena. Lui anga nambiseki intangwa yena lokatira. A father ilwe atiba kati saizi tabana baye. Loko utsama wanyambisa tabana bawo kwala ngo buzano mama likhaya le. Anga bisi sonza saizi laba wana. Kazila kulisela imani. A father is a figure, somebody lwe anga nikwa a responsibility antangwa lo. Hallelujah. Hayi famu kumisa abantu banala uqothelele okuseshifundile umntanami lo ya umntanami andabazonda baba bakufana ngala baba bakufamba abanyimbisa abantu la handle bangawo baba niki mali mwana wakulisiwe nikhuluma na baba langozweni lokuswenje kuna mwana la handle awendi sona sithibe leswaku Jehova warila isona. Hallelujah. Mwana ayikondo musi konke lo soso tshariye fresh izingela sakuthe mwana wakurisiwe leswaku ayikomba lokungqoba kamzali wawe mfundisi first born yami mapha ayinona madrass le. And then you are telling me ukufa kwephoyila uthithu Yilabla imanuna lo angabhaleka uye ubhalekela Xikwembu. That is why ifaka nababanuna babhalekela abana babo. You don't know sometimes bazalwane life indlela imanyana emashoko kaXikwembu. Lesho sitsubeke ungashikulisi uyakulisa abana bamakhelwe ungamkumanga bo 1 na 2 ubhalekele lo wa1 ubakulisa thulia lobikulile kuthama bakho kazibawo mina mabani isokulanga bayitsetsa bayena imani wewukola uphisusha abana masakade phuphu silaba babawo sona la ibawe uphalekele mwana wawe fana na Jona angaphalekela Xikwembu la bayetha nawe la manja ngwa kodwa mlakuteka kahle mlakuchada kahle mlakuphethe kujona msiyasibana Mindithwa namuhla kulapha imanuna lapha lekaka. Kujola sisiyangwana lehandle. Mikhona
Emajama nditwana ndzaba. Utasiya n'wana le handle kufika nkarhi u teka n'wansati. Lexa ntombi xi tekaka xi ni dimoni na ndzaba. Loko u fika xa nghena la ka wena xa ku twisanyana, loko famba nkarhi xi byela leswaku na firstborn emalelana. Loko fika nkarhi so xi yakele muchiwa hayi la ka munhu to vonana na le. U ta vonana na le spali kumbe kwihi. Ene n'wana loyi a nga na nandzu so wa hlupheka hi mhaka ku zasa ku chuma yena a wu la ku teka nqondo. U ti byela leswaku u tlharihile. N'wansati lowu nga ta mi teka a nge va pfumeli vana va wena. Lava n'wansati lowu nga ta mi teka muchata a va na vana va wena ntsena. Ni khuluma na Jona bafana na ba le kunanze n'wana va Jona bafana ni dyondzisa n'wina. Hallelujah. Vanhu va sati va hlupha u nge teki n'wansati a ya kurisa n'wana wa n'wana n'wansati. Loko u kuma swa sweswo hi ta ku you are blessed. Hallelujah. Hamba ri mzalwana utamsusa pulpit. Utamsusa ka mzalwana hi mhaka ku ri we u Jona. We need people lava swi tivaka ku ri hina i vaxwele. Listen to me. Bibele kusuku n'wana Yesu a khuluma u ri ku ve na n'wanuna a famba a ya landza mfumo wa yena. A siya vanhu, un'wana a mi nyika 5 ya titalenta, un'wana a mi nyika 3 ya titalenta, un'wana 2, un'wana a mi nyika 1. A va nyika responsibility ya tirhisa titalenta leti leswaku loko a vuya va la ku vona titalenta ti tirhile. Va Jona va pfuka la ka titalenta layo. Lowa 5 a phindzulo, lowa 2 a phindzulo, wa 3 a phindzulo, lowa 1 a ri wa ntolovelo. A rivala leswaku hambi u na gift leyi nga vonangiki, gift ya fanele i tirha. Va lava ti-gift leti ku vonaka va yimala tipulpiti la va chuma na ku chuma lowu a wu nyikiwanga swona. U lava ku va MC a wu nyikiwanga swa ku MC. Tirhisa leswi u nga nyikiwa swona. Hallelujah. U nga balekeli leswi hosi nga katekisa hi swona hi mhaka ya ku vona van'wanyana. U nga naveli swa van'wanyana swi ringane voho. Tirha leswi Xikwembu a nga ku nyika swona. Nyiki yaleyo emahlweni ka tilo yi valekile a va nga ta ku nyika yona yi nga valulekanga. Mara mi ku balekeli. Loko va ri va khulumisa vanhu ya mina nya ku vona la persontweni mali nga titholela nyavuka metso nyavuka nyavuona nje seyekela konaka a wu voni nchumu kuva you know once you balekele ya responsibility eka ntirho wa Xikwembu u ona swilo swa vutomi bya wena, u ona swilo swa vana va wena, u ona swilo swa vanhu lava nga le kusuhani na wena. Swilo swi ta famba swi nga fambi kahle swi nga ololoki hi mhaka ya balekele ya responsibility. Aungeluki. Ene Xikwembu a wu nge xi balekeli. Ene Xikwembu a wu nge xi ropi. Ene Xikwembu, you know, Xikwembu matihla Xikwembu. You know, do you remember the issue of Elisha? Elisha a xi profeta kuze loko xi profeta va la hlasela loyi a adviseke that hosi ya Dawuliya a ri Marku swi nga una mpimpi la xikarhi ka hina leyi vulavulaka timhaka ta hina le ka tiko leriya. Xin'wana xi ku he hoso le ku na mprofeti u tiva ni timhaka ta le kamareni ra wena. Hikuva Xikwembu loko hi le makaya xa hi monitara. Hallelujah. Loko va mhake wa kahle la sontweni mara loko fika le ndlwini ba wala wena a nga voni mzalwana pero lava makomana mazalwani le hayi vazalwani le makamereni va solva timhaka hi tindlela tin'wanyana. Kamba tsuvile leswaku umbalwe u ya le ku xava big screen ya television saka nta khombo loko xi nghena ndlwini la xo koka lexa maka muti xo finengeta migumbi ya xona hi mhaka ya ku ri balwe a nga na mali ya ku ringisela van'wanyana ku xava TV. Mali ya sontweni la i Jona
wa ku ya Nineve le kaya le uya Tarshish. But the way baba la kerekeni baba nuna baba tiba sona le makaya abafani ni leswi va tivisa sona lava le xindzhuti lava xiximeka la mara le kaya le Antathetha thandaza ngiba van'wana va khoma hi tingana me lo khuluma leswi Xikwembu no more than we need people lava nga responsible hi ntirho wa Xikwembu. Hallelujah. Anda famba na ba zwanana ndikwezwana leswi mi nga vavanuna va la sotweni swipakapaka leswi size swi cheka netso swi la ku ze ku va na meeting ya tikomiti la ka swipani leswi a nga tshama ka swibula nga tshama kona swi lava meeting ya tikomiti la je swi lava 5 ya baba la va ta lunghisa la hi leswi a ku balekela ntirho wa vona va ri baba ekerekeni swi lava matimba hi na baba la kerekeni la n'wamxonga hi ti-perfume na ti-roll-on ntsena hayi mi nga vi na swona un'wana na un'wana a tive ntirho loyi Xikwembu xi nga bitanela wona swi la khongela la khongela. We need people that will raise up la kerekeni na vonakala ku ri na vamhake va nga vi hi mhake va mhake hi swiketi hikuva mabhuruku mi chava mi gqoka matimbili ta n'wehe vo tala va tiqhoka mabhuruku lawa u va vona hi vatukulu na hi vana va vona va swi bela mavoko vo chava me ku gqoka kahle loko swi vona n'wana wa wena a swi rhandza na wena u ya ku hlawulisa na swi tiva ku na u yi qhokile mbilwini so vo tiendla va lunghile loko se leri la ka hina la mi swi dyondzisa swa ha ri switsongo musi so ku ta swi khuza njhani loko swi kulile khale n'wehe va sari n'wehe khale a mi lungula qhoke ni madimoni namuntlha madimoni a balekile wa tiva nkarhi wun'wana ku na ku kholwa kun'wanyani va ku ri ku na nqoto va famba hi switayela leswi a ni swi chava khale phela namuntlha leswi a swi chavisa khale se swi tolovelekile hi swi jwayelile a swa ha yi chavisa hambi swi chavisa i ndaba yi mhaka ku ri ku kholwa ka namuntlha a ku fambi hi ku yingisela Xikwembu hi famba hi tinqoto ta hina a hi vuyeleni ka Xikwembu. Bibele ku John u hluphekile le ndzhaku a ya hluphekisa na vanhu va Xikwembu lava tikhololaka eka tinhlolotwana eka tinhlolo. That is why loko se sungula phuphuza la moya le va ze va pha tinhlolo ku ri imani kasi va a yi joyeleke la eka riendzo la hina tinhlolo ti ya komba swona. Mjahilwe va vutisa 5 questions. Va vutisa swivutiso swa 5 swi nga endleka na Xikwembu xi ku vutisa 5 questions hi vuzama bya wena. 5 questions. U rhumiwe yini? U rhumiwe kwini? U rhumiwe rini? Ku ze ta fika namuntlha. U rhumiwe yini? U rhumiwe kwini? U rhumiwe rini? Ku ze ta fika namuntlha. The questions leswi Xikwembu a nga na swona hi vutomi bya wena. Listen to me. Loko u nga maki swa Xikwembu na u vitelelo swona u va nga hasahasa emutini wa wena. Sanibonani bazalwane. Hasahasa loku endleka hala ka Xikwembu i ta endleka hala ka wena because Xikwembu i Xikwembu. Hasahasa u ta experience u ta tshama u ni stress u zama solva ku nga solveki nchumu hi mhaka ku ri wehe wa ti tiva timhaka ta wena leswaku u rhumiwe kwini yini rini mara a wu endli hinkwaswo nga rhumiwa swona. La khongela na vadyuhari namuntlha we a wu yitaka cici ku na laha u yaka kona mara ku nga ri ku rhandza ka Xikwembu. Ku na leswi swi endlaka swi nga fambisaneki ni Xikwembu.
balekela leswi xikwembu anga rhuma swona nkarhi munhu wa rhumiwa so kuma rhamba van'wanyana ya he makhemanimani ya nga ku ni xikondzwana a va rhumanga va makhemanimani u kuma ku ri kondzele ku rhumiwe ye ku ri we yendla leswi fuka u khongela kumbe yendla swo mara yo fonela vanhu va ku tala swi nga va lavi ku na swin'wanyana swi lavi van'wanyana hikuva mikateko lowu yi lavaka a wu yi lavi ku ri u ta yi kuma na van'wanyana u ti lavela yona a swi kona kusuku yima u ya endla exactly leswi xikwembu a swi lavaka hi wena hikuva tinkingha leti u nga na toho xikwembu xi ta ku solvhela wena a yi lava van'wanyana why u rhamba van'wanyana ya ngitonivusa ngo-9 kune prayer lemfunaseni bathe we khongeli mari va kuvusa van'wanyana unless xikwembu xi te vhele byela van'wanyana u khongela na vona mari loko byeliwe wena swa ku khongela hi na yena tshiketa ku hlupha vamake van'wanyana kumbe vazalani van'wanyana nghena ntirhweni wa wehe hi we Jona u ri one u rhumiwe Tarashishi u ri one lava ya khongeleni munhu un'wana a lunghise timhaka ta yena ri bibele Jona xi hakele mali un'wana futhi Jona u hakele mali van'wana va hakela mali va humesa eka swilo swa xikwembu munhu a endlangiwa ku rhandza nga swi lava ku tirhisa a ku hakela mali leswaku u nga yi Niniva faka kwini eTarashishi we wa swi tiva ku mina a ni rhumiwaka swona leswi lweyi a hlayaka swona a vulavulaka swona me rhumiwa leswi se lweyi u tatangiwa ku rhandza ku na vanhu vasale vo tala va susiwa endleleni ya xikwembu va endla ntivo va sapota va endla ntivo va pfuna kasi va lava tirhisa loko u nga tlharihanga u ta tikuma punishment wela henhla ka wena nxaka wa wena u nghenise hi vanhu van'wanyana hello u va Jona wa nkarhi lowu sweswi nkarhi ku ri vazalwana a va tlharihe loko u famba na sesitulu mtive sesitulu u nga fambi ni munhu u nga mi tiveki u nga fambi ni munhu wa mbilu ya biha na wena u ta va na mbilu ya biha vatwa swin'wanyana swi modernizile swi bihe timbilu mari swi khoma tibibele swi bihe timbilu mari swi njhani swi khoma tibibele swi ta ku heta swi khome bibele yi nga ri muxaka lowu wa vazalwana amen vazalwana ngemthanda Jesu mara u ne switori swa wena u tshamba Jesu hala u endla swin'wanyana hala van'wana va le vuyakeni we u le ku phihliseni mari u rhandza xikwembu u nga balekeli ya responsibility ntirho wa wena wu tirhe kahle hambi u nga ku nyiki mali u nga pfumeli va phazamisa van'wana va ta phazamisa va ta faka ripfalo ku ri a wu nge lungi wehe a wu nge lungi we mhluli swi hlule va manimani leswi u nga rhumiwa swona loko u pfumerile a swi nge hluli hikuva a wu swi endli u ri one u swi endla u nga na loyi a nga rhuma loko xikwembu xi rhuma Jona a xi rhange mahlweni eNiniva then swi va loko xi tlherisile hi nhlampfi liya a fika Niniva fika a chumala kwatile a tluvile ate a chumala hi force a vulavula ku ri xikwembu xa ku herisa Niniva xikwembu xa yi herisa Niniva loko vanhu lava va Niniva va twa mhaka ku herisiwa hi xikwembu hi bibele va zilisa ni timbyana ni timbuti ni swihlangu swa ku mama va swi zilisa swi nghena nkondzo swi fasta xikwembu xi jikisa miehleketo etilweni Yesu u tshamele u la vona Niniva yintshwa xikwembu xi twala vusiwana a sungula a va na mona a nge xikwembu xi tofela hikuva a rindze ndzilo lowu nga ta va hisa a sikeki vona la hambi u silikeka njhani we mara xikwembu loko munhu a hundzuka xa mi rivalela swi nga vuyeli u tshama ekusilikekeni munhu loko munhu a hundzukile nyike mbilu ya kahle haleluya ku na vanhu van'wana va qhine un'wanyani a nga ri kahle munhu loyi se u hundzukile mari we wa ri mona na yena ene wa muzonda hamba hundzukile ngopfungopfu loko u landzelela ta humelela ka xitulu xin'wanyana u huma la u ri u endliwile ntsongo
athamela nyangweni umtshonela kumunanzelelo akalanzelwe la eleka mkhamela la akalanzelela ka wena lokhu umuntu atheka abimizondana le makhaya utheka xikwembu wehe tsakela xikwembu rihosi la kubonga naye kasutela la kudzunisa xikwembu and atahela mazondo lawa alinayo xikwembu xitamkhinika alveni vatshona va kahle hina velela vana lava hina swa kahle ku ri xikwembu xi va hundzula nhlavola va yizondaka mina va khongelela vana lava mene ku xikwembu loko swi koteka la ka wena va endla va hundzuka haleluya ndi tlakuwa hi marito la nga vulavula hi Stefano a tlhela a vulavula hi James ni tsamansi ndi ti kamba ni kuma leswi nga swi kota meso sweswo loko Stefano va mkhanda hi marito loko se muhafumo ta huma a ku baba u nga va hlayeli nandzulo na va chaya va nga chayi mkhana wa yena va chaya yena mhefano loko u huma hayi to yi to la Yesu sala na vona mina wa eka ku vito la Yesu sala va ku tirana namo mara Stefano a ku va hlayeli levelia ya fama na xikwembu ya nga voni tinkinga ika nga voni valanga so ubona xikwembu inkosi yami ndayinavela levelia mani we wankemba vana lava kokona kerekeni hoyi mange hofakaza kumboyi penela ngoma kaswa stiva ku ri ngoma leyi u dedicate ka mani uyasha diva se uyasha kasi uhlalo yangangena uzonanaka na yena umrimbelela ngoma ayifameni ngena ikhongele ku xikwembu yiseka ti level le hitisisaka kanqono we le ifama kana we indlela yo answer sasa isiye makasona bazalwane level yakunabela sasaka nse eka bana labayina hallelujah Yesu lo bambambile layo aku Yesu baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzana lo mthamile ngicheka i message letimbiri sinyene lehlekete ngofu ndi standard leshi Yesu na Stefano abareleka shona ndanavela kubaka shona nditakota kudilana na swilo swa kuphika phela ingathengisa bazana kuna swilo swa kuphika etomini so enelevelia awutingeniswa ngenisiwa kayo kuvona swilo hi tihlo ra ximoya hi tihlo ra xikwembu u nga ha voni swilo hi tihlo ra misava lweyi na swi navela ku ri xikwembu na mina ni ngheniswe ka levelia ku ri xikwembu va rivalele hikuva a va swi tivi le va swi endlaka na va ba mehe na va hlupha mehe na va khwasa mehe na va endla swilo kambe ndi ku xikwembu hi levhele ku nga ti endlisi kambe hi levhele ya ka xikwembu lava ya khongela ukwini we xana namuntlha la u nga kona hi leswi nga rhumiwa swoke phela vo rhumiwa swa kahle van'wani va rhumiwa u kuma ku ri munhu a rhumiwa xikwembu xi byela leswaku u famba le ka mfundhisi u fika u hlakula la masin'wini I'm telling ni khuluma hi swilo leswi endlekaka ka vanhu wo rhumiwa hi xikwembu xi rhuma ku ra yina njhani mana nga ta hlakula ena hala u le kombeleni mativa ku xikwembu xi tirha njhani bazalwana loko u khongelela leswi xikwembu u tisa swin'wanyana leswaku loko endla leswa xikwembu ye u tisa swa yehe laya we a wu veke swa wena haleluya so loko u nga pfumeli xilo xi va famba hlakula u vona ku ri swilo swa le hansi va ta ni hlamala va ta ku yini nkosi yami se ni swikomu kona njhe ni vuke kahle ni nghena ni swikomu xikwembu xi ku rhuma xi ku famba byala patata laha kerekeni we u va ta ku yini ni byalela yini patata loko u ta hi moya wa xikwembu hi ndlela ya kahle nge ku hlamana hi to hlamana loko nkarhi n'wana loko u buka xikwembu xi byela leswaku i Satana hallelujah lava ya khongela where is your position u rhumiwe yini wena u rhumiwe yini kwini sweswi leswi xikwembu a nga endlela swona emisaveni ku ri I'm designing you
kuva uva leswi tirha leswi wa swi tirha xana a ku na leswi swi balekelaka mahlweni ka Xikwembu la ke khongele le khongele lava va ya ka Tarashish namuntlha. You know, Lord, mina I'm in Tarashish now. Ku bheda swilo hinkwaswo swi nga endleka u baleke malembe but swi affecte malembe yo tala. A wu na nchumu Xikwembu xi ku endle ku ri u va na swilo swa kahle mara a wu na nchumu hi mhaka ku ri wena u balekele Xikwembu ku endla leswi swi lavaka ka wena. A wu na nchumu ene a wu na nchumu until u pfumela namuntlha hi le nhlampfu ya rito ra Xikwembu yi ku minta yi vuyisa ni mifa. Ndi la ku minteni ka wena tlhelela ya tirha ntirho wa Xikwembu ni nifa. Tshiketa ku landzelela vanhu, tshiketa ku landzelela vanghana, tshiketa ku chumayela hi vanhu va nga ti moya wa Xikwembu. Biyela ndhawini ya wena lava ya khongela va ta yimelela ngoma laka khongela amboma mun'we munhu hikuva Xikwembu xi na tisirito ku nga na munhu loyi a balekeke ndhawu ya yena la. Mlandi mi xavelela ngoma. Thank you Jesus. Ungatami na kustima kuwe ubalekile. You are not taking part to what God wants you to do.